The Last Man on Earth Season 2 Episode 13 na anase ki tau hite. Erika le Tedin jong Miller ko finchu tuipi pang achun avoidlan in achai na ding in goodbye atilon in adal than tan hi. Langkha na Carol in jong tot akoma ahung panin tot ko machun imazo se ka heso oi atin tot chu khatwe akis in ahile tot chu alungdong le in ipiki bol na a ipije a Carol in akis ham alungdong le ajing in ahi. Ajing in Teddy chu in sunga tennis akichimin ahile Carol ahung in. Teddy ko machun Bazara ka che inang ading thilkhat ka hin choi atin test kit khari apin ahile Tedin chihi ipidina ti ham atin adole Carol in chanei thil nei thilo ki he na ding test kit ahi in chichu ki test in atita nahi Tedin jong ipi ki test kho ngai dham ipidinga chu bangsi achu ki no nai ham atin ahile Carol chun thagub lang se ki chengtan tu chana naw ko vop nai pun chule Miller athin amasanga iloi ho khat athiki nin to ahi e hola ahi koi I thi diu ham ki sei thilo ahi atin ahile Teddy jong test bowling anom ta nahi to jong kel room a loot ding in kel room ko na cho ading in ahi le Melissa hung cha mu phanin Melissa ko ma kel kom a luson la a hung ka hi atin ahi le Melissa chun azole ka room a hung in TV ve khom hite atin to cho kharwe ki sa bolin adal thata nahi Carol jong Teddy ki jamna room sung achun agalut nin lekha khat a choijin Teddy ko ma chun chi hi ipi lekha hin he nam atin adong in ahi le Teddy chun ki pa ta in ka he hin choijin ve khom hite atin Teddy lungel achun Carol hin Adult magazine ho hin choi pe hin te ti chu agel ahin ahi wang in Carol in hichile kha chu ahin hondo opanin now sen lim ho lim mai ho drawing a ki ji ho chu ahi phanin lunglut lo jong le ki lunglut sa ta in Carol chu avet pi in ahi le chomkha zo in Carol in Teddy ko machun gangta ates anabol in atin adal thatan ahi langkha na to jong nunga ni akop je achun aboi hle tan amani ahung ki het to thlan masang in ken khat zo zo hi ka khending ahi atin Kal room achun kal khending in alunin kal ko machun seinom khat ka nei je atin ahile kal chun imacha na sei angai poi ken seima sangi atin tot ko machun nangje a kalungim na kalunggel gen theina ho ka haimil ahi atin akistan ahile tot chun kel room a ipisairing a hunglut ahi a haimil kitan ahi chomkha zo in kal room a ko na hung po do in Melissa zo ki khentan te atin Melissa room achun achi ki nin Melissa ko machun seinom khat ka nei je atin ahile Melissa chun ima sei angai poi atin a koizin a kis paitan ahile to chun ima sei thei tapon hiti chun alum khom ki thlantan ahi Tedin jong Carol in test kit api pe na chun test aki bolin ahile test result negative ahi phanin kidang asa the jingin ahi ata san theilo je achun thumveilang hi test aki bol tha ki nin ahi wang in test result chun negative ahi phanin aman jong sei di pe na hetapon test kit bom chalan Carol koma guarantee ki chai ahi tai atile Carol chun guarantee ki chai ahile ipiti negative ki ti thei de ham ati na hele Teddy chun nata san lo le to test bol sa ding to nin test bol jong le negative ki ti di ahi ati le Carol in jong Teddy thu sei chu di asa phanin to test bol sa ding ati hlon ta nahi Teddy jong tot koma ache in to chu swimming pool pa ma hi gim ta a anaki jam in Teddy jong test ball ding in akovin ahi le to chun to ahi test ball thei pung hi ka gime ati na hi le pipiding ana game ham atin Teddy chun ado le to nin thil dan ho zo se chu asei pi tan hitia ki hol thon lai ta chun kal in to chu thil khat ni hin sem phat pi in atin ahin kovin ahi le to chun Teddy koma thil sem dinga ahin ko ahi poi atin Teddy ahin choi test ki chu ki choi jin in sung alutan ahi zan in Teddy chun in sung khana hi agalunin to nin test ball dinga container news khana akoi pi pen chu alan test abolin ahi le to test result chu positive ahi tan ahi le Teddy chun chanei thilo ding ahi dan aki het phanin ada hle in alungim hle jing ta nahi hita umlai ta chun Carol jong hunglu nin Teddy ko ma chun to nin test abol tamtin ahin dongin ahile Teddy chun abol nai poi atin azo sei ta nahi azingin Teddy chun swimming pool neu khana hi tui to thilza chom mix abol in cha akinei thei kha la atin hi chi tuila achun ato tan langkha na to jong mun khana hi atovin ahile Erika ahung in tot ko ma chun Miller in athi masanga nang hi naw sen panan hi sa ding hi ati na hi le to chun ata san pon Erika jong Miller in tot asei phadan ho cha aban sei thla in a hi le to chun Erika lungim ding anop lo je achun naw sen pa hi ding jong anom tan Erika jong akis ki ta na hi cho in to jong tui pa ma bit sa chu achi in aki gelin a hi le ama jong aboi hle jing tan a je jong a hetapon Erika akis na amu ho chu akisu thengin achil ho ase in a hi le akom achun bur khar hi amutan ama jong bo chung achun ato in hakowa akiko in tuila achun athaitan ahi langkha na te din jong avel ates aki bol kinin ahi wangin ates results aki kheldi pon negative ahi jingtan ahi alungim hle jingtan ahi Carol in jong te di chu test result ahin dong ki tan ahi le
te di chun test ka ki bol ki nin to hi positive a hitai atin to test results ave sa in a hi le carol chu ki pa hle jingtan amani jong ki pa ta in a ki koi tu thlan in a ki kis thlan ta na hi to jong bo na al hai puma chun a ki gelin a hi le a ki oi mo hle tan aman jong a ki gelin ai pi hi le ama ho thum ma sanga hi hoita ka sei thing ding a hitai atin a ki gel thata na hi carol le te di jong room sunga thlonin a hi le kal ahung in Carol chu numei dang ho to beach tuipa ma to khom ningin a hin kovin a hecha chun te di jong numei ho ma sanga chun ading in Carol ko ma thudi seiding atin a hile tot ahong in to njong ken jong sei nom khat ka nei je atin te di ko ma chun ading in a hile te di chun nang hin sei ma san atin a sei ma sat sa tan to chun Melissa ko ma to hi kal la ke ni ka kilung se thloni atin kal ko ma chun Melissa to ka ki khen thlon wang in ka ki tha ngai ki thlon tai atin tu ni jong Erica ka kis ki ne atin a hile numei thum se chu akina lo tawin hi Carol injong tedi ko man nang na sei nom chu piam hin season ati na hile tedi chun test result pen chu ki a negative hi in tot a ka vet sa hi powe ati na hile hita a sei lai ta chun Carol in galanga ko na hi mi khat hung chu amutan aman jong aloi ho ko ma chu a season a hile tedi jong aga vet le koi madang hilowa a upa Mike Miller ki ti pa chu hi phanin tedi jong ki pa ta in adelin amani aki koi to ding banga kho akidel to hlon in Teddy chun akom ta apha apha nin a upa Mike Miller private part lai ta so a het pi in hi hitsana hin the last man on our season 2 episode 13 na aki chai tai